Synjuk ki Kynthei Shillong ArchdioceseZone-1 Klapenlong ka Women's Day kam 4th Annual Meet hinin kesengi ka khatlai trik uleber hajar pawar hamaulai parish. Hakani ka jingiakan lang kilong kemi Iakren halor kapang ka jingiaryngkat kyrdan Kynthei Shillong minta kan penkhalanya kalaway. Hakani ka jingialang lawan yashim benta de kilong kemi ni kisantali ki parish ki bahap haka zone 1. Kita ka parish Upper Shillong, ka parish Maulai, ka parish Maukhar, parish Laban bat parish Mau Prem. La sedang ya kani kesengi da kamas bekut hakaba ufada telespor nong lang ubalong parish please ka Maulai parish ulalong unong kenyarang ba ya kamas haka jingiaryngkat ufada Edwin kahit bat ufada Genesimus neng nong. Lapan kut ya kani kesengi da ka jingmani ya ka sakramen bekut hakabala ai da ufada telespor nong lang bat da ki program bapet na kini ki santali ki parish. Ba mangi ngilong ki kun jongblay la Kynthei ni synrang. Ba hakmat jongblay jingiaryngkat ka kyrdan. Kumba kapang jong kade kasngiru ka ongkumta. Ka kyrdan long breu man breu kabai yaryngkat kyrdan apdang ki Kynthei synrang. Ladang blay ulajit yang ni kam kun yang ayapi. Tena berkata ngilong ki kun ki bai ke jong hakmat jong blay trai kenrat. Synrang minta kan penklai menawai. Pidai sisa ka Kynthei synrang usia. Kisah ki bapak Iakren, ki mati krekam, ka jin soget, ka jin synrang usia. Lapan olong yang kata ka jingiaryngkat kyrdan, kung ka Kynthei baklanwar. Bantin ni yang kalaway bakador, balapan kuk war haki na ka jingiaryngkat. Instan, kaya kong pida na ka jingiaryngkat. Isaya ngehuay sito. Kami siap jangan, kan sesuatu outlet jangan, nabawa pengkop jana, kebijakan kau kecil kudai sipon. Dan pada telefon nonglang es ini. Kynthei trong ca ba lăng, ai chừng ya